sportsmenler, kermanlar, adırgı sözün gezegi usul bugünkü jakşınakay. Mayramdın demirçi desem akım var. Hakim ağa bir koca koyuşlar o, bana olmazlar. Çok rahmet. Assalamu alaikum. Hurmatlı kayınlar. Sizlerge çok rahmet. Bugün sizler özünüzlerden masportu bolgan mamlengizler menen devlet eline jakşı mana tartılaringizlar. Dagı çok rahmet sizlerge. Voleybol, bilesizler, voleybol degan voleybol tarixi bu 1895 yılı Amerika'da oyuncular. Voleybol da bu Oruşa oturganda, Anglişe oturganda bu bir işi meşte uçu top da koydu. Sizler bugün oşonun aябай жақсылықта мына sizler үйдегі тіршілікке қарамастан іштегі бала-шаға деп өссем дағы да болса өзінің ар жақта Құдайым берген тақшалар талап берен бүгінгі күні аябай жақсы ойын тартуларыңыз бар. Ойында мына көрмеңіздер қашан болса қандай спорт болмасын дайым күштілі жігіт. Барыңыздар бүгін жақсы ойнаңыздар. Жақсы ойнап бір-біріңізге жақсы мана тартуларыңыздар. Қида көңілді көтеріңіздер. Бұл деген елдер үшін чоң байрам 1 майда Құдай қаласа бұндан кейін дайым жылыға традиция қыламыз. Ақжолшы айда жылы. Биылғы жылы үшін жаңа төле сайланбады себебі биыл біз жақсы отборный команда, сборный команда жіберіп, сборный команда. Мына барын артын көрдік, ойын артын. Құдай қаласа мына бүгін сборный команда төйлес. Құдай қаласа бұлар келешекте районда, облыста, Қырғызстанда Қырғызстанның желегін биік көтеріп желбіретеді. Шу қыздарға Құдайым денсаулық берсін, omad bersin. Bir qo'lcha bozlar shu bilan. Büyüklüğümüz mentin, işimizde daimi Söyle Sahil aymağındaki kız gelinler arasında voleybol boyunca ötken Akçoğluk Meldeşi'nde aktiflik kaçkanlığı için Cayılma 2 komandası sıylanır. Gramata cana 2000 son aksalayısıydı. Kolda durar. Uşanda ile Gramata menen Dodon 2 komandası sıylanır. Cana 2000 son aksalayısıydı. Uşanda ile Gramata menen Dodon 1 komandası sıylanır. Uşanda ile Gramata menen Tolman 1 komandası sıylanır. Kolda durar. Uşanda ile Gramata menen Tolman 2 komandası sıylanır. 2000 son aksalayısıydı. Bardıq komandalardı bir de sıylanır. Uşunda ile Gramata menen jana 2000 son men Kengeş komandası sıylanır. Jana koşumça original тобы бар eкен. Kengeş komandası. Komandaga verildi. Uşunda ile Gramata menen Saliva 2 komandası sıylanır. Jana 2000 son aksalayısıydı. Saliva ayak eken Saliva 1 komandası uşunda ile Gramata menen sıylanır. Jana 2000 son aksalayısıydı. Rahmat ezgili. Hocam çöpüyor. Öylös aymağındагы kız gelinler arasında voleybol boyunca ötken Akçoğluk Meldeşi'nde aktiflik katışıp özünün жеңишке болгон умтулуусу менен 4-cü orunga eleşken Örnök komandası sıylanır. 5000 son aksalayısıydı. 4-cü orunda Gramata menen. Hocam. Ушunda эле Gramata menen бүгүnkү оюндун көркүнө чыгарган жакшы оюн көрсөткөн 3-cü orunду алган команда бул Toorutay Ынтымак командасы сыйланат. 3-cü orun 10.000 сом акчалай сыйлыгы менен.
кечиресиздер. 3-орун командаңыздар менен келиңиздер, медалдарыңыз дагы бар. Hoca boyoz. Muzika. Команда тез келиңиздер. Да, өтүңүздөр. Жана 15 000 сом экинчи орунду алган Жайылма Оомат командасы сыйланат. Birinci orunda alganlık üçün Aytamga 76 menen 35-95 Ali Kılımlardan gelgen, kıyla jolu jengen, Kırgız elin ufakları biz. Azgırsa da zaman, aldasa da can, özbekeninge, değiştin göründü, bir metin önün. Bayramda çoğu salım koşkon. Uşunun koşda çoğu salım koşda bizim şu Öğles aymağındağı kızkeler arasındağı voleybol boyunca menbeşlik uyuşturuda жақында жардам берген үшін Жапаров Тажик Әжекеге Öğles Birliği Komitesi төрағасы мен өзім айтып қояйын, рахмет білдіремін. Олимпийский премияны. Ата-бабам елім жашаған, Байыртадан елім қылым. İşinizge ilgili hiç kaçan uğurlanız. Мекен көчүлөр. Güzel Ezeke, қара Güzel Ezeke. Şehitbek al Güzel Ezeke. Şehitbek al Güzel Ezeke. Berekeli mekenim, ata mekenim, Kırgız jenim, akal baktı, Kırgız elim, Alay ber. Assalamu alaikum. Olorматтуу Москвада иштеген бир туугандарыбыз, агаларыбыз, энелерибиз, досторубуз. Мына бүгүн айымдарга арналган волейбол өтүп кетти. Мына бүгүн Айтамга айлуу биринчи орунду багындырды. Эжеке бүгүнкү оюн кандай болду? Бүгүнкү оюн эң жакшы. Рахмат ушул уюштургандарга, бардык колдоочуларга, Москвадагыларга, балдарга бардыгына ыраазымын. Мандай кандай эжеке, жакшыбы? Мандай 5. Топ кандай болду? Честный эле болдубу? Эң жакшы, калыстарга дагы рахмат. Кудай буйрса быйылдан кийин дагы болот экен. Быйылдан кийин оюнуңуздарга дагы ийгилик. Биринчи орун кут болсун эжеке. Ар дайым ушундай биринчи орунду алып жүрө бериңиздер. Рахмат бардыгыңарга. Калоо тилегиңиз болсо айтып койсоңуздар болот Москвадагы бир туугандарыбызга. Калоо тилегим ушул Москвадагы укелерибиз, акелерибиз бардыгы бизди колдогон, уюштуруучулар бардыгына рахмат. Иштери ийгиликтүү болсун, ден соолукта болсун. Жакшы иштеп, ушул айлыга өздөрүнүн үйгө аман эсен кайтып келишсин. Рахмат эжеке, айтканыңыз келсин.